albabu tasiu ɗambugal jeena e ɓangal asharika hino yewta en fi kafugol golla wal wikala e halfingol goɗɗo ɓe mana accirgol goɗɗo charsugol goɗɗo golle mum ɗe an abi hurairata radiallahu taala an qala qala rasulullah sallam qala allahu taala allah daali ana salisu sharikain min komi tataɓo e yimɓe ɗiɗo kafuɓe yimɓe ɗiɗo si hawti ka fi gollal dagingal haray ko min tataɓo maɓɓe o kono noon ma lam yakun ahaduhuma sahibahu ko en tant que goɗɗo e maɓɓe jamfaki ɗi mum fa in khana si goɗɗo jamfike goɗɗo hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo harajittu min on mi yaltay min baynima hakkunde maɓɓe saabu min kala ka jamfodiral woni mi tawatake rawa Abu Dawud sahol hakim ko andi ngol en kafugol golla associégol hunde golla ko hunde daginde hunde welayde Allah sa yi on kereyi goɗɗum yeehi mi tawti on haray holli woni ko hunde welayde law woni ko hunde nde mi hatto jiiɗi si wona ɗum koye mi haɗɗo on sa yine Allah daali si yimɓe ɗiɗo kafi goɗɗum ɓe ɗiɗo ona e tataɓo holli woni a ko hunde moƴƴere si wona ɗum Allah tawtata e andingol en kadi jaka kafugol ngol no moƴƴi kono si goɗɗo e men nder fi toon ha goɗɗo e men jamfiki oya haray kafugol ngol wontanayi en perdi saabu hari Allah no hakkunde men jawle men nden ronka e perdude saabu ɗum barki wona e golle men ɗen ka o sorti o hande kadi ko Iblisa on natude hande kadi ko perdi yo Allah dandu en ko ɗum waɗi kafugol ngol ko hunde hanude labande ha kono no hulɓini ɓaaka goɗɗo e maɓɓe jamfi to wara e boni o naati kadi aray ko jamfi ɗum tum bonanta ka aduna ɗo jawdi maɓɓe ndi bonana e jamfiɗo e jamfaɗo ɓa haray Allah potitiki e mum wani Sa'ib al-Makhzumi radiyallahu ta'ala anhu annahu no kanko kana o laatike shariku nabi hay ko kafudunoɗo ene laaɗo sallallahu alaihi wasallam qabla al-bayta ko adi ne laaɗo nelede fa ja'ahu yawmul fath on say ne laaɗo aroyi mo tawimo ka fathu makka ne laaɗo yiide makko fa qala maki marhaban bi akhi ko saɗi ko tooli musidɗo an o wa shariki e kafidiɗɗo an o rawa Ahmad Abu Dawud ibn Majah ko hollugol en hunde ko daginde tawi hunde nden ne laaɗo waɗino nde adi ɓe onde ne laaɗo tawina hunde daginde si ɓe fondi e makko hande ɓeynatamo mi kafuno hunde kaari on mi kafuno hunde kaari on tawina ko dagi ɓe fankay haray ko hiɓe huuli wota andotode haray ko ɓe tubayno ɓe rutto sa yi noon ɓe yimo tum ɓe tolimo mi kafuno on tolimo kafuno on ko hollugol en awa wona de fi hari on say dina arali wona hunde bonde awa ligoya ko hunde hanude wan Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an qala ishtaraktu min mi kafi ana min wa Ammar e Ammar wa Sa'd e Sa'd fima nusibu yawma Badr ko min heeɓi kon ñande guere Badr min kafuno min hawtodiri fof muɗum min sendi alhadis ha hadis on hatti ɗon wa tamamu fa jaa Sayd ibn fa jaa ari Sa'd bi asirain on ɗon ardi e nangaɓe ɗiɗo walam ujiu ana wa Ammar bi shay'in min e Ammar goto e amen ardali hay e goto kono min kafi min sendi tawi noon Harun o nelaɗo yanatano ɗum rawahu Nasa'i wa ghayru won Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala aradtu mi eɓɓuno alkhuruja yaltugol ila Khaybar yaka gere Khaybar fa ataytu nabiyya mi arika annabajo sallallahu alaihi wasallam fa qala nelaɗo maki ida atayta wakili sa yeehi toon a tawimo mi halfini toon on momi charsi toon on yo gollanam bi Khaybara toon fakudu minhu yaw ƴettanalan e jungo makko 15 wasɗan usɓuwal ngal 15 addanala rawa Abu Dawud saha andi ko andingol en halfingol goɗɗo acciramo ngesa ma bamma acciramo dingira ma on ma acciramo boutique on ma acciramo e jawle ma ko woni e ndi leydi ɗa kon fof yo zerane ko andingol en ko hunde hanude no laba wa an Arwata al-Bariqi radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu bi nilimo bi dinarin wondude e dinar yashtari lahu yo yaw o sodano yamo ɗum adhiyata layya alhadis haka hadis on hatti ɗon andi ko nelaɗo hanno yaade sodana hawre mum layya on kono no selli hunde nde mi hani waɗude tayna wajibi an yomi waɗu haray no selli yomi nelu goɗɗo yomi lonti goɗɗo waɗano yalan ella ala rawa al-Bukhari fi asna'i hadisin wa gatta qaddama e de safi o hadise feƴƴinogoy hiɗon andi no façon nelal ngal woniri ɗon noon o yawno o waɗi garan yaagal toon ha coggu dammil gotel heeɓi dammi ɗiɗi ɗen andi qissa mum feƴƴino e numéro sengo ɗerol 606 wa Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu ƴettama Aba Hurayra qala ummaki bu'ithtu ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah nelno Ammar ala sadaqa e dow ƴamtoygol jawdi zakka o alhadis haka hadis hattuɗo muttafaqun alayh won Jabir radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam no nelaɗo nahara ɓe hirsuno 63 e 63
wa amara aliyan ɓe yamiri seydna ali radiallahu taala anu an yadbaha albaqi nde hirsata hedditi ɗin alhadis rawahu muslim koko nelaɗo hirsi layiɗo 613 wona wasi haray ko nelaɗo Allah tum wonno ko jeeyi ɗum nelaɗo ko wota pette hirsuno kono legoya ko andingol en nelaɗo hirsan hoore mum laya mum on hirsan yimɓe ko andingol en no selli kam nelay ma yayaw hirsanala layyam ɓe hirsi ha ɓe ɗon ke ɓe naal he jaɓe ɗo kala hirsa ko mum ɓe inni yo saydna ali ari hirsa ko hedditi ko andi nelaɗo e saydna aliya ɗo ɓe woni wakkala ɓe lontike jomiraɓe layyaji hedditiɓe ɓe hirsa ali ɓen wa nabi hurairata radiallahu taala anhu fi qissatil asif fi qissa asif qala nabi sa sallam nelaɗo maki asif ko sonnajo waɗunoɗo zina ni ari qirriti kadi nelaɗo maki wahudu daw ya unais kayu unais an tigui daw janggo ala imrati hada e dow o sonnajo ɗo qirritiɗo no jini yaha on landito ɗonmo kadi fayni tarafat so tawi o qirritike farjumo ha yahu harayraji mamo alhadis haka hadis hatti ɗo muttafanu alayhi ɗum ɗo kadi koko nelaɗo hanno seenade waɗa kono ɓaaɓe heeɓi kadi wawɗomo ɓe imminta ta feƴƴiniroyay wasi o kamɓe